Hi guys, sanibona niyaphila. Right, igama lami uThedi Nxumalo. I recently posted a video and ngiyabona kuma-comments lana abaningi bafuna ukwazi ukuthi kwenzakani. Abanye bafuna ukwazi ukuthi who was wrong, abanye bafuna ukwazi ukuthi what happened kahle. Right, indaba yami imi kanje. Mina for to cut the long story short, bengu-taxi industry but bengispecialize ngezitaff, bengilasha isitaff sase-Woolworths. So khona abantu akade ngisebenzisana nabo, siphila sonke kahle. So it so happens ukuthi 2020 September 24 Heritage Day ngangiphuza nabanye abangani bami, ngisepakini, bengihamba eQuantum, ngisepakini. So happens ukuthi labo bantu abangidubulayo they were busy calling me the whole day, lokhu bengidinga bengifuna bengangitholi. Inamba angazi ngani mangithi ma-director belahleka bengazi ukuthi ngakuphi kwendawo. So it so happens ukuthi I was drinking the whole day kahle. So ngaboma past 5 ngiye endlini ngithi manje uthatha unkosikazi nengane lesithi ngibambise kuphi out since it's Heritage Day. Mangifika endlini, unkosikazi was 3 months pregnant. Uthatha unkosikazi nengane yami yomfana ibina 6 ngaleso sikhathi. Mangithi ngiyahamba ethi no akasezwa kahle. Sesizwa ngathi sisakhe sibuhlungu. Ngathi no right it's fine. Sawa right ithi ngiyothenga ukudla kuphi eMidrand. Ngishaya imoto ngiye-Midrand, ngishiya unkosikazi ngishaya imoto ngiye-Midrand. Ngifike ngithenge i-McDonald's drive-through. Mangijika ngibe endlini, isikhathi se-lockdown leso sikhathi, abantu behlezi begqoke ama-mask. Mangifika endlini ngithole labantu bangilindile, kahle abantu ngabathola bengilindile egeyithini ngaphandle. Mangisathi ngikhipha ingane i-seat belt, luckily amafastela bengihlezi ngivala amafastela, shaya nge-aircon, nakhona bengifake udimu lo bathi smash and grab. So mangithi ngisakhipha ingane i-seat belt kuvele kuze umuntu efastela, mangithi ngiyathi ngibona hayi bo umzala walo mjida phela engisebenzisana naye, nyamazi lo muntu naye sike sasebenzisana, avele akhiphe isibhamu, avele sikhokhele lapha efastela, vele ngisiza ukuthi siginyile. Right bafethu, ninjani? Thengize no part 2 chaza ukuthi kuhamba njani. Lo mjida mayedubule mayekhokha isibhamu efasteleni, avele ngaphushela ingane ey'nyaweni, wabe edubulela ukuqala, alizange lingene, wacacamba ifastela. Mayeshayela esithiwa kumele ngishaye ikhanda, kodwa luckily lami ngangivika ngisiyalala lapha esayidini, ngabe ngikhoza ukuthi ngabe ngidubuleka ku-shoulder, lapha i-shoulder yami ka-right, wabe edubula 5 phakathi. Wadubula 5 ngaphakathi, ingane yami iscreama phakathi kwemoto. Ngabona ukuthi ifastela selifile. Into elandelayo lapho lo muntu uzofaka isandla phakathi, uma efaka isandla phakathi uzogcina ulimele ingane. Ngabona ukuthi hayi since abantu laba beze ngami athi ngivele ngizinikele. Ngabe ngitshela ingane yami ukuthi phuma ngapha, ngabe ngimvulela sithi baleka ngapha, mina ngabe ngiphuma ngapha ngibaqonda. Mangiphuma bavele bangihlasela. Ngadubuleka-ke lapho, ngadubuleka 8 times, ngawela phansi. Lo munye wakhona uhamba nomzala wakhe, kanti wayezivale leso sikhathi, wafika-ke wavula imask yakhe, engibheke wathi yafintsha, wabe ngikhafulela, wabe sebehamba. Ngaleso sikhathi ngangizibona sithi sengifile, ngiyezwa ukuthi lapha sengifile, sengihamba-ke manje la. Ngathandaza uNkulunkulu, ngathi uNkulunkulu uma uzongithatha manje, unkosikazi wami 3 months pregnant and ingane yami ina 6 years, bazoba yini? Ngakwazi ukuphaphama, ngazama ukuthi ngisukume, ngahluleka. Ngazidonsa ngabe ngisayama isondo lemoto, ngabe ngizama ukumemeza ingane yami. Luckily esemaduzane yabe ngizwe yabebuya igijima. Ngabe ngithi hamba ubiza umamakho. Mayegijima esiya endlini esiyabiza umamakhe, kwaqala-ke uqhamuka abantu. Angithi niyazi uma kuqhuma isibhamu abantu bavele banyamalale. Kwaqala-ke ukuza abantu bengathi bazama ukungisiza. Omunye wavele wathi shesha nozani nengubo simvale, ngoba lo muntu uyagazi lesithi ukuthi angafi. Ngabona ukuthi mina ngizoshona lapha, abanye sebelokhu bekhuluma ukuthi awufonele i-ambulance. Ngathi no guys, mina lapha ngizofa la. Luckily khona omunye uchomo wayekhonapho, wayekwazi ukudrayiva, ngahle ngamcathi mfethu ngicela lingithathe lingifake emotweni, lingigijimise kuphi eklinikhi, ngoba i-ambulance lapho ezofika khona izongithola sengifile. Bakwazi ukungithatha bangifake emotweni, bahle bachaya imoto bangigijimisele eklinikhi. Mangifika lapha eklinikhi bangi-athenda, kwathiwa udoktor uyabuya. Leso sikhathi ngiyakhala okumfaka, ngikhala isililo okumfaka umntwana wengane, ukuthi mangingafa lapha abantu abami bazoba yini. Luckily angizange ngishone, kwazi i-ambulance ngatransfer, unkosikazi naye wayesebuyile nabanye bomndeni wami basebuyile lapha eklinikhi, ngasengitransfer to Tembisa. Fike eTembisa, ngafikela emergency eTembisa, bangi-athenda, basengifaka i-drain plug cause ngangibleeda ngithena lapha engangidubule khona, futhi ngapha ngasesayithini ngaphansi kwekhwapha,
babefaka ipipe ukuthi njengoba ngaphakathi ngikwazi ukuthi ngibhidele ngaphandle. Then i-theatre ngasenza ungena e-theatre ekuseni, angazi ngathi ngangena kuma-5 ekuseni e-theatre ukuthi ngaphuma sikhathini angazi, but ngathi ngiphaphama ngase ngisewadini. Ngikwazi ukusiza-ke u-detective ezongibuza ukuthi kwenzekeni. Ngase ngibachazela ukuthi hayi, mina abantu abangidubulile ngumjito othiwa zibani bani, ubehamba nomzala wakhe. Kwathiwa okay, no problem. Then ngahlala mina eTembisa. I think eTembisa ngihlale close to a month. Ngahlala 2 months eTembisa ngahlala, in fact ngahlala 2 months. So detective lo bambamba lo mjita lo after 2 weeks, if I'm not mistaken. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button. Kunabhodela uqoqa isitori sakhe lapha ku-TikTok ukuthi kutholakale njani aze aba paralyzed. Wakhuluma ukuthi bamdubula guys nga-8 tinhlavu and loko kwamshiya a-paralyzed. Ngiyayithanda le caption yakhe la ifake kule picture, uma athi they took my legs but they couldn't take my soul, cause God was by my side. Proof there is life after tragedy. Guys, le story salo bhodi sebuhlungu ngendlela lesimanga, it's so touching. Kuyakhombisa ukuthi umuntu angaba right namuhla, ahamba smart, aphilila right, kusasa avuke umuntu, ukusasa radi guquke impilo yemuntu ihluke. But sibonga Nkosi yami uma mphefumulo usahlangane nenyama, nangokuthi labantu labendaliseni kuye baboshwa. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.